odi se crash now wow e be hye obi yes sister odi se crash now e be hye obi yes e be hye obi yes e ye ja anu aso no yes e ye ja anu aso no yes me se ba ma bia tie nsakuro ama na one ne yiri ntam tete ampa ayo ahu ye mabo amen ba wa bia tie nsakuro wa tie ni nonko bi nsakuro wa dia fa ni kuro ama na one ne kuntam tete ba dia fa ni senka amen bible say so wo ye wo sakuni ho yes woni ma me ka kira wo nipa kontonchi o shata kra wo jam takra den takra wo jam o dam ntam nsakuro nti o di twam na ntiri wow ba ni sa ntokwanko yes asun senkani sani pa na da no asun senkani o tenan fontam o tetegyan inan fontam me na me kira babo no me ye printing press babo ka sa kira wo yes o ba tete woni nam fontam wo ye sakuni repent yes wo yo bi so ade wo boss sekuni so a twonwo yeah ya be hye one day pa no mi wom no me si abi wom yeah mate makoka hwana suma hu takika de bia de say no aye busy for nothing insecure nti ye omimdifo wadan omimfo osisi ni nyonko ana osisi ni nyonko ode ne fa akwanya enya so ni nya fa kwanya enya so kwan beye kwa bia be fa so a ni nya ne begua se so fa kwan so otimi mie nani ono atimi mie nani adwin kontonchi sam me ko kanto me nua so nanso na no bewie bone ye enso baabu se wa wie ye na bewie o kase pa wanu yi e do ha ba braw me se wanu yi e do ha ba braw e se enyo bia na bedini se ku bedini hu se ku ba fa anwa die ba ko di obibi bambo be firi ho yes babo dua yes eni woni ma me ka kira ofu ba hye babo dua wo se me ni ko tie hye so be ma babo dua sure Kristo mo ye modua o Debbie. etu odi be ye Kristo ni bi gidi ni bi on ka hwe Yes. hallelujah Amen. ba ko ya bontin su ni bi obedi wa wudi ma me ka kira ma me nkoto Proverbs chapter 30 verses number 10 kira Bible ka sa kira chapter 30 Ko. verse number 10 Bible se me was kasa eni akwa ho sekuro Bible se me nkasa yin eni akwa ho sekuro me ndi abrantie bi obi odi obi ya adwuma eni akwa bi hu sekuro enkyere ni wura enko kire ni wura na wa modua me na me kira wa na ma wa odi ni fo fo oso be bodua na be di fo wate unto de na magidi fo so a ho modua sure na so wudi ba ko fo bi so ba buru nia wa fu ba hye wo na be tantai yes wuni ma me ka kire mo wani so ntew eni akwa bi hu sekuro nkyere na wa modua na modan wa modua na wa ni fo yes wate wudi ko gigi wudi ko di obi echi ode be je ono onye nyankopon ni etu onam abosom so obedi wawuo later obe shout for help nsenka eti twomfi sekuro na yo bia ne di ne hu sekuro yo bia ne di ne hu sekuro wo pense kro dodo wo pense kro dodo osekuni so tani konkonsani no dan nanti twitwa esa wadi ka dan wadi ka committee na ma wanti na matu ni ba wonsuro konkonsadi and wonsuro nanti twitwa atofidie ma wie wadi ka compromise it the next compromise otimi escape debi obade mfa ne senka ho ommo ani so ntawu omfa ne senka wo me si bi gichawu sa wontimi asade na wontimi se wadi na bompaye se papa nyami so ni ba no me yesekuni ka che onyankopɔ so wo sekuni wasai papa we ne ne yitam wasai mami we ne ne kuntam wasai obi adwuma wam ye yi obi afia adwuma mu enam so ne pam no keka ne wonsam saadi ne wonsekuro wasai obi ama adwuma ye yi bra sister mo nim na so me si wadi sa boni we bia me si me wie preach ne pe konkoto dwe na fa nsa guti se papa medi obi awu ya ka wudi fo aka ho bi wadi nsekuro mo bia koto ahokyerem obi di nsekuro atwanto ato obi so ama nipa ne ko jail enne da wo so nyo su guti so wo ya man shawo obi nsekura odi ye ato no so twitwa ne nantin odi nseguriti ama osu ya su wafam ko wuo na ba dan ni na akokasa ma na te wo wuko si wo wi dan wo wuko se saka wo uti Ghana uti krobim uti wiase ana sabre wo je de an onipa wodi no nsekura na wuko onipa wa twanto ato no so no anne wawuo no ko hia ne he na ne wadom na ne no nkwaje me na me ka kire repent yes anya sa na mo ne na shekuli ebei de bia ba mo kasa tibli somebody something tibi dise kra ya ne sase
Obadi and Vanessa and Cow. I'm one to Yaduba Jam Suban, yes, Yaduba Jam Misuban and the crowd. Yes, Obadi and Vanessa and Cow. I'm one to tell Timothy Trunk of 1 and 2 rooms are what the position in our bow. What the idea? What the idea? And that's an account. Obadi and Vanessa. Amen. I'm one to tell young West Seven Tencha when I say, what the Pahu, nobody Mabusia for, Barima Busia for this or the Anu Contonchi, what the Anu Contonchi, or the Nam Tejum, Abusium, Nitiquum, what the Bunani, or not to be what is a chrono aspect. Nanika Kakoti didn't secure. Yes, what in the night, what did not play and will be lie. What in the Satia, what in the Satia to be more beside, says Simmers Nova. That's what didn't come on up, what you must sign. No, be in your life, sir. The Omakan was some way. Wow. I can't just someone. I can't some of the day. I want to come a permanent trim upon money. So I'll be a yes, a queen on the Bible say, tell me, Mr. Go. What's a queen or a fabricator? Yes, or fabricating? Yes. Hallelujah. Amen. Or possibly Kakra. No, I said Cheviatalo. Yes. That your talent associating the main case Nankasa. Association Nankasa. Now you're jigging. Now Sabu with Yami. Now was Sunni by Nimua. No, someone here don't call yourself a Christian. Yes. I'm catching you are disturbing yourself. Oh, yes. What? And don't make my own woman's Mokrono. The two for Zabrabo way, Abraba. You do Kojem no. Yes. No second safari. And make Bako. Second Bako. Paseku. Yes. Sekuni ba ko wura kwam wasekuo no singing bank sekuni ewuram singing bank what you for senka trust na me ba apam ni trim apam bani sabem man na so ba no apam ni mudan ni trim apam bani takra wa jam no hye hallelujah amen wa said yan takra wa jam o ke kan for tibom tram for 19 so ni pa no say ni pa no a wutie me na no empofrim ba bo se me ga na say ye beba o say ye be na adwuma sa suni ban we curse down o ye ye bebu na mo na onyakopo so bebu amono a wontumi sa wan ti ye accident bebre we sia anu adi no okay o ma wonyare na ho no bi akwesa wo o ma nyare da ho o so be mo wu atofo wo yes mate crash pain na da ho no the 16 agie kwa won ka bi na ko fa tilisuo obi wo ye good or your ma but wo ye sekuni jai na o ma na wo ye ne papa yes nya sa be ma se no obayi o ma obe se no ja usunu ba tanta no ja o sekuni o se ubokro o sekuni ubokro o se busia ate o se busia o te tenamfo ntam o te tuti mi so sekuni atete awade bi ntam ama bai wana tukọ ama ne ni so ate no bai ma no so ni so ate but obi nyina kwamete mo wo so ekọ akwaware wo so ekọ akwaware no ma kwamete mo o sekuni o ka so ba fa won adi ma se obi ne ware obi aso di okọ nso nsi ni ye wo no ma ma ware papa bi adai asai obade fa ne se ka o mi agiri nim na ti asem na ma na ni wadomre na ni nkwaji ada Osekuni, Odan Pipi, Osekuni bi, Odan this. Hey, Nana, present. A map Sekuni bi matao. Uka baba beka semia cha. Osekuni masumda. Na so bia wuti awasubia ode. Maleta obehaw. What? Mpanyimfo na mutia me no mama, wutia bia mesaw. Osekuni betima baw, ba habama, obama hwakyerɛw. Obade fa ne sanka. Na mpanyimfo no, asekufo ne bato mo no mpom asam. Na nudi o mo de framo. Ono so di ho kwankwansa, ye frɛ hu jafo. Me na me catch you. Your friend with Jaffo. Okay. We na me catch you. Okay. Impagin for na manya seku for batam ho no. Omo from Jaffo. Ono bi di komo so Jaffo na ba no. Sir. Eh, you Jaffo di o haju. Jaffo na ba no. Eni, Charlie. That's what. One. Yeah. Your friend with Jaffo. Udin no. What say Udin? Minister, ban say di wachi no. Oh. O se kwini obata hu no kasam che asam ni chewa hu utimi ofre Jafo o Jafo aka che me say we no o de bema mo de munya botre me ni Jafo be kasa me ni Jafo be kasa oni afro sa no MP bas ni fra Jafo hey mami am fra Jafo Jafo na ba no no so be kasam da chewa e o de ofre Jafo okọ boys ni mu a okọ gas ni mu a ye fra Jafo Obadi for the second. Amen. I'm going to tell. Amen. Mo so nseku bofo so. Omo nyansam ka kire mo. Mutimi am de. Ombe dimo wala show. Onyankopon fa ne senkam. Omi adwene num. Adenti na MP before kwaye meet na pia bontene. Osekudi bi shem. Oh yes.
Added 94 quiet meeting. Hallelujah. Amen. Not Pia Banting or Security be a day. Now I'll pay the chronos some Pia Banting. I'm telling you. Nipana about the pan. Hallelujah. Amen. Or Bena wants some idea. Yeah. Yahweh Vanessa count. Amen. You want to Nanimunya and slow. Sequin. Yankaso who crank down. But Sequinino, who try throw the batter. Asam any. Or not because one try matter when you're or one spices. But trying spices. Now or one natural spices, but cow from chow. Yeah. About your father's and Amen. I didn't Me. Number one tias here. You are customer. Yes. Was a credit to us. Was a punino. Twas a credit to us. What was what? I was it at the end? never passing your back, Marcus. And the year time. And the trade up was so tiny. Now, dear, soon the credit was trying to cry. Echuadia. You better not touch him quite. And near Tanto. And yet, Tanto one. I trot touch them. I trot touch them. Was a queen in the touch them. Boy, that's what? And say if you much a different. I come at Musugini. It means Jabba be a trot touch them and one of the Casacho. Or that's a crew for what? Some are done or dance a crew for. Wow. Who are trusting? Yes. No, the yet you may be, or maybe not the end of the day. Or send me a momentum, Or send you a momentum Takra day. Would Jim position the man or Pobidia Saja can deal. And so, Osakuni, which I did not hear with you, no Henry. Say, yeah, you need to cook separate. Ah, Then a cook separate. The Asian is a Shady Dean, where Janet had no. But the evidence are quite Proverbs 20:19. Proverbs 20, verse 19. verse 19. What's the dear or chini? Edin Secrono. Bible so the poor chini yada. Or this Secrono. The poor chini din Secrono. Oh, yeah, he does somebody. Hey. Oni poor chini yada. Oh, this Secrono. Din Secrono. Oh, yeah, he does somebody. In Secuni, ono yi party man hinta somebody. Yes. Ono yi asori man hinta somebody. Ampa. Hallelujah. Amen. Do chini din Secrono. Ni etu some people have a better life one. Ya wa sembi e ka say your life will never be the same. A positive ka say can nyamisumu. Okay. But some the power be your life will never be the same. A negative. A negative. Some the power pattern one. You can positive. Your life will never be the same. Only the no be better one say kuni be better life one. You be the same thing. Your life will never be the same. But what you day negative. So what brabo koso na e best yes. E best aba negative. Pa. Do how be bro? Yes. Inte when in just nipa no life. What is the way you do as ton? Was say nipa no and found no and found your day. And found what your trainer num. Bible say who nipa or trainer num oba no be ka bia san what do dey beko. Son, what do you beko? Nyakupa ma warning, sister, brother. Oji ni for we only na kwa sorry. Eti dian. Uni nchia krum mewurade. What? Christ has been come unchia. Praise the Lord. No achia. Shalom, no ajuso Yahweh shalom. No apobe biafa. Yonko do biako ye. No apobe biafa. Ni yonko do no. Enye wo fia tra ni wo dem no asaso. Oh. What? Ni bia ko ye na nya wa Debbie. Ni shalom no. Ni Yahweh shalom emwa. Debbie. Christ asumbi nkan no emwa. Onya sumbi. Kron mewurade kron nim. Debbie. Ni se kron kwa. Se kro. The Bible say twon hu free say nipa ko no. Yes. En ka say ne nya aka. Twon hu me nya o me ye we ni madam ho so. Yes. Ene nam. Yes. Madam ho so nko na ya aka nko. Yeah. Tie Bible kasa kyerɛ. Was and found what you or tenenu pa na what tenenu no a. Yes. Debi odi nsekuro no. Adan dey na be si wo life no. Onyankopɔn si bi be si wo life no. Dey be si no ebe how dey be. Because one ban one man load no so be say for load I den. Everywhere den akɔ. Be you hinta somebody. Obey you hinta somebody. Woni ma me ka kyerɛ. Oso ba kɔ you so den. When hinta somebody. Actually obi etu ani agye ne ho no na the party means we for na deba anya mo mkrofo ya na deba nya mo anom deba chronology nya mo anom deba twedi ampo ya hu ya mobo o me ya ntiase ba ko bo plan ma ko trase muso obi edim unya dia mo kire no o se kuni ni ho a ya bebre ya mre ya bre sai obeyi load no obo dia fa ne senta amen ebey
It's chronology. Obi edi sekura mo de awura medium. Digital one. O de awura medium. Ah, so obo no mo dem pa. Ona so that reporter. Oh, or reporter. And of a million wonderful. Sabre reporter me person me chamo, me diagram contact. The baby me chano, and this for the people for no. Oh, ya bomb, a bit ya papai, and papai, ya chabakwaso, ya chabakonai, and you pay for Mojabo, Moja, you put your Mojacato. I don't know, Obacona, Obia Sukrania day, and try. Can't do any. My report. I say commentator. I told you now we share comment, we take commentary. Now I said the same comment, you know, or live for TV so which is a commentator. About the moon. I mean, what was center light? Center light, ultimately comes at you do penalty way area. One just said, oh, you're not for Sabre, watch your back, watch your baby, I just watch it. Now, show TV so I need to know the camera, one was center light. You know, more cry. And watch your back, and all corner. Oh, Sabre, what baby, what do I do? I can watch you, and what pass a Mariano, or pass a Mariano, or the money quite him, or the money quite him. Oh, Sabre, I can't get blood to put him. I can't go back and I'm center light. Oh, no, baby, I am just young. It is a team now supporting. What is a dream poem? Ubenya BP 5 years soon as Jen Mizia you ran crack. Amen. No team I don't know commentator be cool one. Over cool one. Hey, we are mobile. Was it your chili din sekro? Oni pa wo chili din sekro. Oye hintasem wo. Oye hintasem wo. Enti enfa hu mo what senenum. Yes. Obey you want when you tell somebody. Odi lo do bra wo no. Sa no ba ye also. Woni ma me catch. O kan Proverbs chapter 18 verse 7. 18. Verse number 7. Verse 7. Okwasia no ne say. Bible so okwasia. Okwasia sekunie. Okwasia sekuni. Bible na so okwasia sekuni. Okwasia sekuni. Wanu we. And o say he. And one we. Obi so obi wa bela ba obo nko so nyina fi sekurodi. Ma me catch. Isekodi ewudi ba. Tintin se koto bi so say eh ti say na me kan no akoka ni say akire. Ah. Pa yam je pram. Ah. Dana obi ti bi fenti. Obi da ote san konkon sasem san se kusam no a ye twato no so ni twanto so ni ba mu no a o ka ji keke no abone yare be pem ne ebone yare no wo nyare yo bata ho to ade ahoto wo nya bi da okwasia no ne say ye okwasia wo wano de wo say ye beba na no fafa ne kra fidi wano fafa no a wo de kan krofo wo nsam no eno na be ye fidi aden amama what asun senkani na wada no asun senkani obetimi ni obi sekuni di sekura ma se obakwa na se nipa no obeka obeyi load amano no so oba no ni nkofo di nkomo a otimi sempam twa mba me pese me ka se me kire me bra wai usa not na bit okay ulu mati yeah nesam te sa afrofom ade na samu otikom obata ho ni nsema be bia yedan ete se afrofom ade ete dey afrem ade eti na ma obi this obi pensekuro no be bata ho a wani gene ho keke because they bia load or the man no o ma feed na doko esriko ye from pie Bible say uji nipa we di fi wa kumam esen pie wo yem o de na kuma adono o de na dwi nyina ma no de ma ne yafu nyina wo de adan ama no dono ofiso obi a o protect no life to de ne hunyam nyina ma no motimi ka so nsem ma ne to na kumam etimi wura dwene ne mu wura kumam esen wura ne yam aba oh no wani jisa nipa we we ye no yes Bible kasa kirawo yes Bible kasa kirawo yes Bible ma warning yes timodi mre na tasi ni banyansafuom na twu free sound sekuni no na mo o kan Proverbs 26 Proverbs chapter 26 Proverbs 26 verse number 20 was say enyina san abrante wotie mi twu free sound abrante no twu free sound baba wa no sister na se wo twu free sound baba wa no odi nsekuro wa life no a yes Bible say o chew e baby wa ha say enyina san eja sa wo so de no aduane na se ja ne san o ja no dum eja na du eje se wa bra bo no eje bi daruom konkonsen bi bɛn yes ama se wutie atesem hunu anfafo bi ani ama wutie nsem bi a ama wudwiri tie wo bi a adwene na wunyama no nya saa adwene no enya saa adwene no ama wo ye bɔne nso nim nti sɛ wuyi sɛ nipa ne fi wa bra bɔ mu a ɛte sɛ gya asa ne gya na ɛdɛn edum ba saa bere obata ho di gya na yɛ dɛn ɛdɛre
na se asomsem kani ni ho asomsem kani ni onya yiri fi ole mu nko ade a entokwa to twa entokwa oni obi wo etwo bede ebe twa eti woni osekuni no ntam te sense a ana unya hu so osekuni unya hu so na ntintwetwa ni wo sai obi kire wo ama wo ya age adi unya nipa no mra sepo ono ama wadua sa adwene wo mu oba ade nyi sa suni mfuru mu twon free so osekuni no fo ankasa fo oni yadan fa to fam fo ni to fam yo akasa kire wo ona me so kasa kire wo ya show me si ya bode wuro fa me so kire wo mo ni mra wo so na de ba bo amadachi benya kuntapabu e no bade yawe enam apostle ko agima so e kasa che odoyi sister na nenam no o te sen ba na nenam no te sen di woni chi no bebrebe no te sen ya semu unso atete woni nua no ntam ya unso atete woni wabusu ntam unso opam wadafo afi unjan ana unya huni opam wadafo o se kuni ba ko no wo life mu no opam wadafo na wankoni straight o se kuni ntufo a as o kasama kire wa obakasi o tufo but o said dey what journey on can direct on kasam direct in kire say bia we ye odiboye ni anase we ye Satan o life o kasat nyansa doko o kuya no atwasem se ba ma no just emu ye no kuro ni nyina no o se wadwene nipa na na mo te sense ya manager se kuni ni pam o person o mo ye good workers no o pam mo me fi adwuma mo hard workers no and o pam o why if you don't I'm telling you bro lazy squad lazy squad se le be ya adwuma na be sei ye wa hu mo bo amen se kuni ni bata wo o ha wani ma wo so yes and yes se kuni wani o timi nya good fact ma benya bia ma na bedo no more but the only benya e fake ati se be ifo o chi no a first line no o ti ma good word ya ka nyina ye ntro so onye hu se open we open information o ti come accident only mo record so no ye dey oh yeah ti bati mi na mi ku papa baje yeah accident dey esikin tempo no mi na me dey accident ba yeah apu fa nkrofo na nsen mi na map no fa om yeah o se mo pesa no obeke kanie me ehu nku a edwom na hye ye no e yo no a odene saa no mo ni je no ye dey ba tupo mo wan mo ku sa anti magi anti akosua bra George empacho na no we bi na si we so en ya o so enzu minimum hu bi o mutimi ka ma ba ifo timi ka se Yesu wo no ko edai oni hu bi se dia mo fe do magima ni so asa se mo pense mo ti wobra oba dia mfa ne senka amen o mi adwenem amen and when it's to what amen bibi jejew yes na be hawo yes o twon ho a nka be boa wo oba dia hu mobo ti asem na Bible ne ka no yes Proverbs chapter 18 verse 7 Verse 18 verse 7 87 what okwasiano ne say okwasiano ne say na no fafa ne kra fidie na no fafa ne kra fidie atunsenkani nsam se efremfrem ade na sama ba ne frem sire ko ayefrum pie na mutie no nya da je ma mutie no oh ye wo hu yambo ko aso bi pa no mu gina no mutie abaifo anu asem a aba you just di kasa de we na nko Yesu tibo okogura ba bia baifo kasa otian papa enu ano otete fiem otete busuam ate asofo na amose mo chia baifo mo mama ni so ntemo se mo agini a mutimi wotumi a de chi baye na mutimi mbloko antimi ko bo bia ma ne se ne maame ana ye no ni akobru no wawu baba one day ni akobru no wawu asofo a wotimi chi baye wotimi protect ni pa no asofo wotie me ne wotimi chi baye no ade ta wotimi protect ni pa no so maame ya baifo so me protect you na so anko no ni maame nkoko na mokobru ni pa ma na wu mfo se bebo am dabi Ghana de onyeni bia ni maame ya baifo it is the boys ga for maame ya baifo nim abaifo nim ke so ye dia maame ya baifo ja mo nkasa mani so biri mu oba de mfa ni sanka mo no mi adwiri nim na mu nyansa nkrase sam no na mesi so fo bi o so che baifo bia mo ntete no la show be den ono so ya baifo yes so akọ Bible man ka be nkwan a obi kita homone ani nidi won kotu baye no si ekunu na wan ka je se ukunu bayifo no a baye no ekọ wan ka je se uku bayifo a baye no ko wan bo amane sa wan teach you san nchechira bone no so ukum bayifo no a spirit na jawo yo
Obadi am fane senka. Amen. O mi adwene mu. Amen. O sekuni tie. Na ntitwitwe ni tie ha. Yes. Na twu free sekuro ho. Yes. Twu free na ntitwitwa ho. Na de no me babra ho. Yes. Wanga beka waka wo ma. Ebe se wase. Yes. Sense nyamopon peso bi bedi do ma obi adie. Anam se no me na ka wunti no. O ma ba bi yeye. E wa be ha wo. Unima me ka kira wo. 2 Proverbs 17 verse 4. Read about Proverbs 17 Kwa. verse number 4. Kwaso. Oboniyeni tie ahuhudi ano. Wasi oboyeni obi opebone adi. Ono to no bo no otwen cruise adi obeyi load ama no. Tie ahuhudi ano. Otie ahuhufo ano. Ahuhudi ni na no ana Saudi boyeni ne pe. Yes. Opo pro week ni nti. Ono tim fro no bisa se na me koye no wanti bibia. Debi. Bono mu kamba omu sorry ko akire ho. Nti we nya fela bia mame. Na eyi braba ko di o sha tade tuntum no. Tuntum no wase ho. Tuntum wase ho. Sabo ne ma suspect no. Obowudi. Obomidi bana. Wo de wan ka rekwa obomidi ni kwa de me ne obi ka. Obowudi. Me hu nse na me ne be. Me ne be di pa. Obowudi pa be imprensa. Na we ase ofo no so e. Ase ofo no so Antiochus. Antiochus. Ebra guy no bowudi no. E no so ha. Wa ka. Salad no ho. Onim. Me on nya sam no grant grant. Wan sa bi die pimo ho de. Ese me hu se na me no me dey. Me no mbedi. Orofo. Adeti na utimi tukwa na bana bisan krofo nsam. Oboniyeni. Wada ni boyeni o. Otie ahuhudi ano. Ope information. Na otrofo ya soma emusubota chirama. Na obi atimi ayama ne ba esua sa de ne. Papa tukwan ya. Hallelujah. Amen. Na oba eso frɛ ne baba akokɔ hye toilet so. Frɛ ne kɔhye kitchen. Ofrɛ di ni pia bontene. De ne tra kam ko bisa se me koye no. O ma ame obi ba fie ho. Asa ma kwala ni sua. Opale so wuni so open information. Yeah. Okay, no. Bra binwa. Bra ben. Aya no be penti ye fie an. Penta no. Ai. Penta no be no fie. Obe fa blush. A brush. Na papa na bisa no. Ono ma me jira ifa. Papa dia we am wa wo. Papa dia we am wa wo. E dey na wo yi. Omu fratria. Dia na wo yi. Unsa ukisa kona achire boni. Papa achire boni. Tileta na bana dani sekuni. Yes. Ama kole akoto kes. Boniyeni tie ahuhudi ano. Ma mi bi su timi the same thing. Ni tu kwa no. Ha ne be fia. Na small boy na kati. Young girl na kati. Sister Joa ba. Awaya dia yi. Na dasi, ne no mami asabia ye fino simano. Tono be si damiama. Ono Sister Joa. Me kasa se mi papa se me boa. Me kasa se ma papa se me boa. Obe hu. Aye aduane. Ofa ye aduane. Ofri antem. Free na na dia san ni e hwe konkon bagia. Hey! Phone why? Me ba. Papa ba. Can you say my baba me hwa de wa ba. Me call the face straight. Ma me dey na wo chire. Edi na wo chire. Ma ya ma momma. Kura de say omo na modi omo agent. Mo de mo master agent work. Kwani ni ma de friend sa. Pato plenty fa kwani du bre bia. Unya pie ya wo mbisa na sem. Da. Edi asem. Da naka. Edi dey see. Sister Georgina Bahanum and a blah ba could be no down for being so bad. Sir. So who the already? Yeah, well. Ha, achire boni. Boniyeni tie ahuhudi ano. I never said the already nti. Na atrofo ya soma musu. Why ya so de ma musuo ntinu. Omusu be ma Lord. Efeti adu ato so be. Do yi ohiani e wa bom modiri se wo ye ni obi timi ya me de asem timi tu ohiani wa bi so baba sra de. So baba ye we aba fie o tenem si akola ni pointing so aba ho nti wanya tan ugu yofo ani mu ase awofo munya de mu chi asofo munya for God so love the world neka na mum ko details na ma church members ni wo left and right mum left and right won so baby a wote no unya good message na run for your life what yes sir obatra boni afane say papa what eniyema wo nyakopo jesu bu atendoso wow eti ne de bible ya hye yensa si ema bible ne nkasa nchira ne ma le mati asem no mehu no left and right baby wa bible ne nkasa o bi enkasa nkuto ne kasa apo ne kasa ko de woko so ne kasa atonto ne kasa eti enseku fo ne konkonsa fa ye ho ma
kasa so bia kon aso konkonse ni mo owom na de owom no so no wo di asem re pem no a ohun se chuba no owom ni nye yeah body mie pono fama adwene ni mu mie o ma wonti ase ene media houses in bebre do na konkonsa for your home pa media house bebre akonkonsa for your home yes ene radio bi kasa Ghana memo hanu uti se okasama party bi yeah ene radio bi kasa won se party A no kasama yes party B no kasama na kontomre party nyadoa party na the party ni nyaye no okato no so na no so mo kofa ne mo kofa mo nyina mo fam ho Christopher men kasa nka no kuro nka se ade ne no kura menka de tie mo ha ntwanto so no doso dodo ntwanto so no doso dodo ati ntwanto so no doso dodo munya de mo ye na moa mo obi nsen tro for paper na otro no de bia ba bi otro sam no ko ne moa da ben na be twa sampa da ben na be twa sampa da ben na be twa sampa va party bi ho eti sa party ko onya de pada just de bo se de wo pra Ghana na twa sampa party ba ko pe ho hwe yo na ko ponu obi ka yes me na ka kira oba de mie pro fama o mi aju okay Isaiah chapter 10 verse 1 Isaiah chapter 10 verse number 1 Bible says was ya temu boni ho asotwe was ya temu boni ho den asotwe wonue was wonue wona wo hyehyɛ ahyɛde wo wona wo hyehyɛ ahyɛde wo di man atwerɛfo a ani atwerɛfo no a musuo ensentwerɛfo no a mo twerɛ musuo mo twerɛ nsɛm a mo de tum kɔfo so anya mu ni kwa me na twerɛ Bible no ni printing press ensentwerɛfo ponkonsani atoye bi mu ma pa baby I don't know mo baby I wudi ko na mo wo be di your party but can we say party bi enu ya bon wo wi ase on di o ma ba ko so kosi awie da etianya din a party na wo so ye we obako na party bi so beba jambia ne say ugua be ha ho ugua be timi nkwase awuo ade na wutimi nyina mfimfin oka white awaka say white e red no aka red that party be kasempa no aka na sempa oka semboni a no asa kana semboni won hu chemfimfin se ka ne sa etwa da ben na obetina ye say obetwa left and right we twa fa ko sa ma ho ada ho we twa fa ko sa ma ho ada ho awura sofuom yes any party colors adentia what do party hallelujah amen what to say referee be no on your day only team referee be no only team nese so di match ni obi am so di match ni ye we just fin what do fear ya se o team na we do fear what can be a chance ma se papa to mo do area on bo we say ka o se ball ma se o ka se me di penalty menye cause obi empia one apia to ho obi siti me ni da akoya won on na referee penalty enu abodi wachi ba wintam ba corner party ni ho o ma di amfani senka amen o mi adwunu amen o man ti ase amra amfani senka amen o ye den wo man o yo man papa ha ana yo man den o man ba pone yes o man ba pone papa ha na wo so o ye man den o ye osomfo mo se ma ba ye o man ndi wo a o ye party member o ba ye o man o ba mo ya manyofo na mo ya mambofo ebe ya mambofo de ekoidie bad yam fane senka amen o party ni a good party wo suba nye o say party na ni monyam aden party member who say na no ayedini a na fuma shema who say wani na ni abre wa ban so a enye se wo kasa ma o man no ne mom ne kakra o pa ayeden enti na asna no ayedi o man so wo yesa wo nyankopɔ ayeden wo hwe yemfasa ntra mamum yemfasa ntra kuom oba de yemfa ne senka o mi adwene nim na adwene nsi de twadi ampo yakopɔ pese yeso kristo nya wotie mi suni bamba na ade kwa sori abrabo be na ade tifia wotim oti compound house esu be na ade tifia ho wa sefie ho nyina fo tirim adwene wa ke fie oti uni obiako uni fi wa ke kofotia bom ke kofotia bom ye free meeting otimudi kasa uka we have no idea ya ponso idea behind the scene ya poor
idea. Behind the scene. Ya pono. Ne for tam nsam no mko kan no. To twan some fa ho. Me de na kam to say enso ankasa wase. Wo ye nipa ben. Sabra wo ye nipa ben. Oba de amfani senka. Amen. Omi adwire nim. Amen. To aso kakra bi to aso. Yes. To aso kakra bi to aso. To aso a. Wase. Hwena wase. Atrefo a mutwa musio no. Atrefo na madodo do party na mu twotwo musio. Samba dane hiafo afi atrefo. Nkrofo mi twase na mo chia mi man ni mo chia nkrofo. Mi man nkrofo tamu. Mo chia nkrofo nsam. Obi wa asem no kan say we was asem aba later ni pana nsware waso ani ka fa sa o sware waso say okay yeah mistake the reporter no report ni nso asem no ko abontene ere na mo chiri oba de mfa ne senka amen omi adwiri ni mo amen nanti asem mra amen Proverbs 11:13 Proverbs chapter 11 verse number 13 yes Proverbs chapter 11 verse number 13 wasi insekuni wasi osekuni onam yi ehintasem adi jawadwo osekuni onam no yedai oyi ehintasem adi oyi nkrofo ehintasem adi onam no yi ehintasem nkrofo ehintasem na no kura ho kata asem so na bisa question na ifo na wo me se ho ba bia o osekuni e wa so dem yes e wa kromfo yes esan wo gato yes me na nka chero gato be bia mbo wi ga yoyo oyesekuni yes owenchi papito osokoto Toyota asanka poyoyo ombako oyesekuni yes onu ana na wochere na no amatipof si yashi wo nwura mu ha munim se bia mutama tebe bi pa osekuni bako wo mu ena ma police for nyala za na mo shi Oshibio yes as we mama okaze jira zigwe yi Yesu ma dabi yeyi ni papa masa ni yeyi papa ne so ma yes oba dia fa ne senka omi adwunim amen omo ni so ntew amen wo sekuni we timi sakra na adwene no asak waja wi ni no abatra so ba sekuni no onya dai onya omuni sa yedai e boni omuni sa ye boni da to come Proverbs chapter 10 na Proverbs chapter 10 verse 18 verse 18 ai do kata ni tanso on Bible so obi a ja sa quotation we made the pa we are not Leviticus chapter 19:16 was obi o yedai o kata ni tanso on sa sem we manchem ya wonti ase obi o kata ni tanso on o wa tora no ti aye wan na kata ni tanso okay papa si mercy papa si mercy otaka eye Mr. John ho asem yedai e kire wo won ama wo tan Mr. John hallelujah amen adenti na wontimi mfre Mr. John mani mu se papa si mercy hallelujah amen ekeka na won sam che no so enam se ye keka che wonti wo so afa ana wo dey time John wo bra John nim se onim nim se ni won sem bi kra ni information about won chai what kata say ni time we so wo atora no ama wanya atora no se so bi se mu a e bia na ye ntro na kwani twa kira wo na nim se wo mi se mu nti na kuso mu say no kranti no ama wanya atora no wo so keka kira obi se boy we am nam sa esi na si onam we onye ni uni baba kokra onye mfiri ni ho but obi na kaya dai and what kata say ni times now di hotel bi tan no hwa we yo na baba kasa kira wo yes do ochere no wa wo do to sa dia no so no wo ya kwasia pam no ngwa wo say di na chuni ni kwaya dai baba so ya kwasia yes me am chwa kwasia baby me a printing press baby obi ko bi wan sama che wo say ni pa nanam fra no what ye ni pa ni sama wo de ta no wo bra onim tabo nya tra no wo che wo nsama che obi afa no ho a de ya ka che na wo ka che ni pa ko no wo bu say papa a Christopher be di for we hu a jini for be di for san you just called up friendly panel say si mesi bra yes wo say yes straightforward yes wo say oh me nipa do kan no wan but se fe be yi nipa do ayetofo na di be fe obi fe nipa baba no oba pe for beto to papa so oh sir it is a kamikotan no a oh kamikotan no a na se ko be kan no asma chem mama ta sa de obi nye e ma na wo tan obi obi nye de mi ke e na wo tan obi o fe no gidi ni o fe no good leader o fe no good leader you hu mabo amen hu mabo amen na ma wa dwunim na fie bi bi chichawo Bible say wo kita to na wo ye kwasia o so ye kwasia yes mama ka chira wo de ko bia don se sa de be kwaso a Bible say ye kwasia yes fie ni pa no se matise afa ho
okwaya yes say nipa no te sa no na want to na fo bi na obon kwadu anya kwadubo on person be fa ho tire hye mu ti no ati wati afa wa frɛ wo yes o pepem no hunu kura wo mo be do mo no ho trufo na wo but obi ti onyi trufo na di yo anwu mabo amen ai do the 10 pounds on Bible say wo kata ni tan so o wa tora no abe wo nya tora no do twere no na wa do wa kwatwere san nsam no o ye kwasia Bible say o ye kwasia we are kwasia papa Bible the kind dem show you be printing press because look at the book of Leviticus chapter 19 verses number 60 read the Bible for me Leviticus 19 verse number 16 was enchiri nkrofo mu we are granted the wutie me na Bible say nyadan enchiri nkrofo wabusuam eni sekro ukuom enchi wadwumam enchi sodem eni din sekro nchen sodem ma eni sekro nchen wa party members eni sekro nchen busuam wofo aye na abawate ukwa aye wi abesi ko krom enchi fiafiam me besrawo no dia asem ko me besrawo no dia asem ko me besrawo no dia asem ko onenam wo chinchin and no ma surprise we any babai when is to check for 19 yes heba bum ni enko was enchiri nkrofo enchi wunango fo ni nkrofo eni sekro en solin tia unyon moja so be bi atan obi yes en town wakuma kana kaun freno kana fan hallelujah amen dem chemu na that way freno na kana nim obi so krokro overload freno kana nim na one swan ho bani yes abaswan ho bani sa dia wait some the topic we by yes bro ready twedi ampo yawe e dia de sumam se me family me trust them say obade e de koma uma na uma atofide owe mu no sanu mu free self man so what to from wo di we bewu onu mu se du o fra ho training ni wo di we bewu hey mun ma wo di awadi nkrofo o se obaswan ne boni yes cause odibim umisa nti unhwe mu nti no wo di ka bunfo es ko hwe mu akabosa kwa na odi load ni ba no ono ose no akire wo yo ehu mobo o man wo sane megu so adwini mu miye babu mount asia insecure ni na ntintwitwa wasem na meka kire wo no anu ode papa wa nyi se bi padan free wo nchanya hallelujah amen ebe how yes na abomoden na timi so se kunifu abrabo mu hey your life will never be the same negative and positive yes na so se kuni ni ba ho ide no no ko bayi your life will never be the same and see a negative just at the pabie no baba life nabi miso bi bro break nyina e konkonse no bata o se kuni no bata no o se kuni su bro break nyina mfiri konfo we twan troto am so na ntitito wa 20 hu no da we so the tara na awai hallelujah amen a develop disappointment spirit in your life wow a develop disappointment life or life don't you say be enye because obi sugu so obi sugu so obi sugu so what can say be enye no kra ha wo fa wo ni da bi ha wo fa wo ni da and you go pan me see nya da ba to go yourself so fra yes I na mpafe be dey ebesi I'm telling you wo fa wo ni da you what you see wo ni ma ye bible so be so musuo no e be kan e be nyawo what e be nyawo ebenyaw na munyai na ntitwa na munyai insecure adan obadi afane ngo se meguso ukasi yeyi na di okofi ukasi okoso agu okoso oni onim so bi na nam so na yeyi na di enti opagya so so awade humabo ya wadi onim ba bia onim the root cause onim di nam so ba ye hallelujah amen enti opene ni a ohwaw ohwawa o aya bo yewi odani abo abu na ni so can twasu yanko o say kai some 41 okay that's 5 some 41 verse 5 metamfo kasa me ho can Proverbs chapter 24 okay 24:28 okay kan yanko also there metamfo kasa me ho bone say and obi o your tamfo won so okọ nyonko nchen akwase wa onko kasa esimesi e good da unam kache otamfo so okọ odofo nchen a onko kan kire odofo se wo ye no kwafo da wo ye papa da o kasa me ho bone okọ kan ho asem bone a kire no se da be no be wu na didin ayira asem we din kase pa and obi timi yare no the hospital no bi a she da kra odokwan so so okosra nua no hospital okay
About the same in the panel job the other hospital, it me pure crew. Not your uncle hospital, ultimately, the hospital. Wow. O se kuni bi alcohol. Yes. O se kuni bi ayedan alcohol. Obi go hospital. The hospital yare. Obi di odo. Ya di odo na say nipa hospital. Yan ko hwe nipa keke. Because ho nya tourist attraction. I go be ko say okwa ko hwe obi ho. O di odo mate asimasi ka so yare ntimi nua no me ko hwe no. Okay. Ti o di odo na ko hwe obi ho hospital. The body saying in the panel job the other hospital no. Etimi pie krom. Ma do onko hospital ohunu de akọ so hospital. Wow. Tie babo. Wakasa me hompani. Anam so no town nti. Oba send you tie hospital no. Obo de bi ka ho. Da be no bewu na de dian yira. Ono kura bedu fie no ono kwa bomb pass da be na obewu. Na wudi an yira. Na wudi ayira. Obehwe me a. Obehwe hospital. Oka tro sam. No be ka tro sam a kire nkrofo. Na kuma tensi Na kuma timi tensi nsemu de batai said ya oda hospital no. Da no obeba hospital, free hospital do fie pe. Ono kwa che o circumference ade da mpa so. Wow. And o diagram. O free di kwa keke. O fie di kwa che send ya diagram de da mpa so. Wa che o circumference. One more time Said you have four other one na. O timi man krofo hu said you have four tie. Wow. O timi tam dua di si o say, "Hey, ko do send why da hospital." Hey. Ma witimi yam timi hye no. Hey. Abusudie kuta no. Ono atimi cheche mu a che say, wo da no boni bi na wa ye ntina da hospital. Afa oda ho sorry bi. Mo a che say se na me kwato no de so nyankwa o kira na bia nyankopon na do no. Adan na untimi mfro bi nyama obi untimi mfro obi ya de ho ntoma kakra. And obi ti sa wo NDC mu. Obi ti sa wo MPP mu. Me na me catch now. Yes. And let me opa say me si me obi ya de bi kire me. Atamis wu ye no. Na kofo bi ni age. Ye wo adan. Party. Oh, no na against Atamis wu a e bia na ne party ba. Enya no kore. And obi ti wo e ka no nko. Nika ya ka president to take konyafi na wa hedan wawu. No beti ya wo de na mu di ya se ko. Me see a car party be not that way COVID-19 and she party for you because of your opponent. So you say actually omo lusu by. Hallelujah. Amen. That's the ready now. And no and a go binko. Na president o te gaso ko da ya wan sorry obi na je aba ye ne de and so be ya na no aba se da sam ha na ma mum ye hwie hu yo mum ye hwie hu ye and da wo mom pa ye ma wu no nko so on trase e ko bi nko na ma ha me twa he nu awu Enie. ade na mala afite sa Sesai. munya mo from Christopher ni man kemofo wom nya me som fom yenu mo yes anya ma we fa so na wo so e ko bi nkunaka me just say me more than footballers because footballers no ko bobo a o mo ti say striker na pra o say yeah akwa na yesi wa dai we pra ade na mala afite sa obi am so mba yo man yi mo ya man yofo Debi ana mo dua adwin we omo bo man adan yo we hu mobo amen adenti na wo ma tamfo na de o so ya tamfo no one trust no ohunu de wo betini ayo no wo be de hunu de wo betini ayo na o pe onyonku wo na mo de spam say yen mo de fura so de mo wura ba mo de wura ba bia ama wura nyumam wura nyumam ama na ba we ba oba ma di sure say aduma we panyin ya ba aduma onko yes aduma we panyin ya ba aduma onko aden mo di wiase de kwa he awura ba bia se wiase ye biase ba biase oh and then unko friends municipal we ya hokra Jimmy Ross Enie municipal assemblies oh enie I say kakra memo mensia memo kitwa we ya de shamo konkonsa fo aye ho ma nenti twitwa fo aye ho ma adeti ye yi manager bi na ye manager bi ba no bi suna ko miasa na okokra stu adeti ye yi manager bi fi adwuma ye do bi ko sina nan ya na foforo no ba no suna ko miasa de okokra stu ade o sura ko nyu na siwa o si ye de dry dai ahyem eti oba obe yi se ko nyu na dai o suna ko nya se de okokra stu ba de mfa ne san kam se wi asa ye ma o ya ye dai esu o ya
Obadi am fani senka. Amen. 1922 ye gidi for ma. Omu na bra na be den. Yahweh fani senka. Amen. What is our Bible say be so di pamusu o. Oh yes. O ha kese da so. Abraba hu anu nyina ye sensu ye wo mi. Na ne wadomra, na ne nkwaje da. Apostle kwada mitufo. Yes. Na mitusha bre. Na pastor Paul ma so nyesema no de. Yiye mu a. Opa fa, opa jai. Yes. Na bibi du awan kanya nsire a obeka me asu bra ko famuso no ha abra Proverbs chapter 24 verse 20. Proverbs 24 verse 28 what's in new yonko dance hunu me na me ka kire wo hallelujah amen Bible say you know new yonko dance hunu me new yonko dance hunu emfa wano na ada emfa wano enkeka nsam ngunua ewura so dem nyina ko 14 ko dia dance hunu emfa so bi anya da eni so akogia so fa bon pa na akogia so de aso okay nyina emfa nhyira bia ewutimi yakopon so no na ba ne kase onyakopon so dada etutimi kwafo bi onya apache emegina so dem emedia dance hunu so ya apache na ne nana yeye eba ne sa wonyakopon ba so ahwe enkofo bi na ni mfra ye megina so dem na nya da efra ani e bebi sa kwahye se na brand school na da on da be na be bi omani da be na be kokko bi brand school fo ani da be na be kotimi bi ni fra fo ani ade na nkɔ bi brand school fo ani adan na mo sa adansi krum adansi hunu ye fa na adansi hunu adansi we adansi hunu enfa so bi ani so enti manyakopon nya kase aye pon na ade babo aye pon na ade ba dai wo babo amana dia adansi hunu oyin insayade wa sheda no obi ahyehyɛ ho amana beka so oyin insayade man kofo togu so atonto anom aman kofo kidney no liver saya ya no me de mawo wo so akodi sadansi hunu no omfa ho ni na ni wadomra na no nkwaje da repent satira na mkwemu ba satebu da chama wo wo di enchare debi cause nansen yesi wo fa bi nansen yesi wa danfo bi na nansen ya yesi obi wa ho apanse to ni pawie ye no no na no wadomre na no nkwaje da jinu kwakire na mfa nkosi ba biara nsekuro na ntidwitwa amwa nipa debi mind your own business do fiasam jo wate onanyin jo wate who maba to aso kakra na me nko who kan to aso a wase me nka say wase enu nyonko dance hu enu nyonko dance krum na fa wano nada enfo anu nyadan nada enfo anu nada na enko kase bi wa for ye me no hallelujah obi titimi plan say wa twa to me so timi so wa ye mbia me dan me ye no onso ko plan ko twa ntro sa say de me sara na me ye no ye me sara na me so me tua no de wa ye me suka yesu ban we na ade kwa sorry obragu wabragu papa wa party no omo ye yese tu ebe yom se bi Yahweh hu ye mobo amen the party na refer won ka de si o kawu no ye be yom bi wo friend say damango won ka de si o damango no ye be yom bi wa Santa region won ka de si o ketu south no ye be yom bi e wo sunyane ade na mala afotesa anam la afotesa wasi do ye me so be ye ni bi afa dwumpo we ufo se nyakoba ma wa trase o dabi unchare yo hu mo bo fa dwum kan nante na nipa ni nya ho adwum bone ya we bepu egu ono ano yo wa me so oti soro ono hallelujah o hwade o no hunade o oti asem o no bu aten mani njaji wate wa em bitime ye ni bi wanya de be sani bebre leta no obedi nipa bebre hu moja hu fo e bia ne nipa na apeso aye sa leta kra no wanyo no anya ne sa na afa no adi nipa bebre hu unim de ati unim ko di moja odi moja edi bi hu fo ati mo yem fa dwum kan nante na oba de na ngese ni yechi yo wa hu yamabo amen what kind First Samuel chapter 24 verse 1 akwo bi ko di nsekuru na se ne opa en fa ntoto aso de bi hu ye we de besi me chewa de ketu bi wa hwade bi Bible si verse 1 aseme nka say what year David year Saul Saul esele Philistines fo achi bai Saul na nya bri so bekum David waka kire say ana Saul atata David akoche nwuram ana mo ka kire say hu nipa bi e wo David mu nto pesa o kum David ti sa sofo na mabọ pass o me kum apostle kwa mama yam de yi to de bi so me quotation na mo choro unya de o manum a de utibe bi akasa che obi adon achoro de bo wachi de o babo pa so ye mekum ma ye o de ye wa hu ye mabo o fa ne san kan wa amen no mo adwenya sharp amen no mo ye jimi dodo yes
kasa na menko wo ka kire Saul say o se men kasa hwe David ewa engid esle so kwaso ana Saul fa emarema empemsa so ti se David wo on o fa mema mako ahi empemsa nipa ba ko adewe bela why you want to Israel ko pe ba for nipa 3000 adeyi bela ko ba 3000 David you trom ma for nipa 3000 ko chesi nipa some go hwe David some ko hwe David ade money pani oh hwe nipa boni ba life mu a no papa onyini wo hwe babu kasa what no dream when we e wakwan no so no do nwam we wakwan no so no butan bi wo ho no butan bi wo Saul ehye mu so no ko ta o ta hwe mesi yatam metamfo utamfo jama nyankopa wo yewo na kasa bedi wachi na utamfo bebre mesi utamfo mesi obede so ata David da wo hu be David wo ana ono so akope ba bi akote okosha obutan nim okosha obutan bi so ko hata na so akobbo ma bi akata no kaka na David ni pa no so teta obutan nim mutan mu wa se ono wo front David so back na David ni pa na ka kire say David so abate wona oda ye wie na ne nkofo de dae no na David so nkofo so ka kire David say David so na da no so na abeda butan mu kwai eda Nyankopon ka kire wo say no say nipa suba no oni ba bia won krofo bi won ho timi ko to Bible hallelujah oni ba bia won krofo no but we a leader no one take care o be dey o me mislead you yes just so you so divine yes and yet manya so be chia no David you so divine na ka krofo no chim na dwene we dey the cruise na ka che David what say eda awurade ka kire wo say we o ko to Bible aka what say awurade ka kire wo say me de watamfo be sha won sa no eda ni and ababi ono da hono and ono da hono then abayo ya ba mu yanko ana David my divine ka say David ka kire mo say osore ye no owiawia no ho na owiawia no okotwa Saul batakalia no okotwa Saul ne batakali na no eno akiri no otwa no kakra no na David akoma bone peli eno kro no okotwa no na akoma bone peli se watwa Saul atade no okotwa Saul atade ano eno ka kire di power ka no say ni person NDC fo ni bi ni pewu na NDC fo person MP fo ni pewu party fo ndom so ba no hey pa se David ye party bi and we meet party bi no da wa dia kwaso ga na achawa jwa ya we hu ya mabo obi o nim president o hu president Kufuor we hu ni safe TV so we hu so ya rally but no kra no wa chire yes our man o nchia ne da wan na sa bre we sa nipa we tia etimi di no ho nkonkonsa etimi kasa ma ya eto papa yiso obi tie mi ne o mahama o meeting na ohuni TV so ohuni so jina platform bi so hallelujah amen and so etimi kasa ya to no so asabe Kufuor ne saso ba ko kra ni ufie mahama ne saso we bi ni ufie efi na mo practice so mbenya bi and one start aba we e be hye ase be hye wan hwe dia munya bia otan ye beba no so be chan dia mo de yankofo bi ye wa hu mobo opanyin tie me ne papa tiemine mami tiemine abrantie tiemine na obufo so nim so ba wiado watira anko ba hu yiye unnim so cheba ba ye party leader bi unnim ti hwa hu yiye na dua na wo dua ne no wanya ebe so ma wanka so wate adi na ba tia babɔ ne adi oba de mfa ne senka ye hu se ye ni mpanyimfo bekasa men kase mpanyimfo din kwase nyama omo nya nyama fo omo ye nyama fo ba de hu yiye e wo nyama bi ho nsekuru bi do so bi wa na nya no kure atika kire no ebokuro atika kire no ebokuro mi bien makotokote shi ya kire bien makotokote shi ya kire well fansa na kai man yanko Exodus 23:1 Exodus 23:1 party for me party members both two parties ni na control me party ni nyadwa party me ka kire mo na muntie dan atesem hunu eni obodiyefo ni sa wo ni abonyefo ni sa wo so se obedi enkonto padansi mutadi enkonto padansi pa monko kana sa na tente sa fokato no so ante sa eni ni padudu achi munni padudu achi say a party nti enkoya bone na monkoya bone enkasa asem bi asem bi wa ya de ma so monka abeto yes monwe mu ye won sam no bi ho yes enkasa asem bi mu monwe man ke nsem bi atoto mo ho so enkom eni padudu akoma why ma je somebody ko kasa e dia ko twekra da ma mo ho enfe ni asem mudi di asem nyama ni pebia ye bone o yes both two parties nyama yare mo yare I was hard ye we papa mo yare was hard ye we mo yare both two parties nyama yare mo
yarin konkonsanya tro. Verse 7. Verse 7 say men ka say. Twe wo free atro say member na wo na ye gidi ni men ka say nto aba men ka say no party. Na mo dia me catch on say I ba say atro free sasem no. Catch on say me asem wo dia me nyɛ men ka because ma wi benya dan nya no kure. Twe wo free atro sam no. Na kwa chiri ka mo ba ya rally. Akap ka mo ba ya bi. Etimi me eframo na topics na baba. Me dem tufo. The cassette amoti. Bible no. Mbete. Ebe passion. Be passion. Ya pe asum bio. Yes. Said ya tiene sa ya pen. Ya pen sa. Said na ti o mahama brenso ya pen sa. Said ya ti o ha ya pen sa. Said na ti o kufo brenso ya pen sa. Said ya ti o because bibi papa bi ani hu. Obi aba wan kasa party bi won ti nya bi ba. Party bi no bet matras den session dem from da. Obi obi po be ya. Obi aso adi bi obi obi ntimi nyo. Yeah. Eti party bi ba nyesa ne so nyimfa so. Obi bo ba ya de bi a obi ntimi nyo. Yeah. Ma besa ba ya de bi so a obi nya bi da a odi besa ya de. Ai. Amen. Amen. I'm talking as a man of God. Oh, yes. I'm not a politician. At all. We are not ready for that. Amen. Some can do so do. Some can do so do. Obi amana no ya dia na ntimi nya di won nyame asem so. Debi. Bonsam wiye nyame ma no Kristo ni mu asori panyi mu a don party. O hwe Bible and I read the party manifesto. We be ya. Obadi everybody say God. O mi adwene no Bible say ntie den atesem hunu. Wo de tie David here. David ko twa so at 24 verse 6 no. What na kuma kede peri. Eye first Samuel no. Na David ekatre di poka no say. Awurade man empare me. Me David, awurade man empare me. Say meye mi wura awurade asra no sa ade te say. Ya. Say me ko twa, me ko kum ohini te say. Na motene me nsama ka no. Mo e bom pa no. Mo twum wate. Yes. Man nkama kuma say awurade man empare. So people bop pa. Meteme saka no. Say ko twum saka obi. If said the awurade asra no. Say the awurade twedam po ya wa asra no. David did some nyina boni ne panapem. David did some nyina anti party leaders. Da be na mbachi mo we friends mo full soldiers no. Na matimi atom for di nsem bi. Boys na giga. Boys na so di edi tutrasem. Da be na mbatimi agada wo na mo di nsem bi be bom pem. David did nsem we born mema ne dai pem. One penny amoma so dey tia. One penny amoma so yentia so. One penny Moment sorry and tia so. A pure one sorry, Muda. Yahweh Tiasi. Would be our hallelujah. Amen. Yeah? Show me what? Yes. We're channing there. We're chanting there. But it should be 19. Oh, yes. When you could draw the akasa. Akasa watrum one akasa obi ntimi nya obi atwa yen kana kukudrum oh ye kana kukudrum kana kukudrum but later obi ko ni pan dawo no am one shout for help we say na no dey see and the topic is say insekuro ani ntwa yes insekuro ni ntwa so yes ntwa so ya yes ntwa so ya Twenty swa yo. Twenty swa ya. What? Insekuro ni twenty swa ya. Yepa. Di shonwi. Why ye bia for Saturn say yam. Na sere boniface. Sere. Suwe urade swa ya we so no. So. Wan mo bia koda baby basa. Amobi abra na bra basai. Bra sister. Obadi man was an megu so amen and you devour spirit and you devour soul and you devour body and free up and body beer when it's on tow akman munya high on kuguma rakuman and sanya jurinum na ma be such a mo ready pedianum hey you want go mabo amen this amen amen you know what babla na do yes 24 verse 9 first Samuel David ekatra so say David I want David tiam mi raso I didn't know what you Miraso. David na friend no. So bopisi nyane ye. O hear David na gina bonum. Oko pie ko jabe po bi so. Na so pie ko jabe po ne oko gina bon na no. O hear David gina. But ayo na so de onya David anko bekuno. Obekuno. Yeah. So dia onya David anko bekuno. Me choni ntia ma David nante o transe cheye. So wuja David.
telling you. Yeah. Because I didn't know what's on the day. And yet, because that's one person there. What David in bed out. yes. Two penacum. Tibab. David Ekacha so say. David Tiam catcher so say. Adenti. If you want to topic, you know. Adenti. And I would see in the pain some of them. See any pair warring chain and some of them. Say David Apple money. Set me David in a power bunny. Share. Ah. And that day. And the day. When you who said the rather than shaman. Wedding Uncle Poya with Michelle and Sa. What can I say? Coming kum. Mean call a demon chicken chance and coming kum. Nanso me, Madudo. Nanso me to do. Na me se me trimming some candy around the Asano. Miss me trimming some in Cadia Radiasrano. Nanso me jow. Nanso saw me jow. Ampara. She said, Ubata can equidam and some. So some my papa, Ubata Calinano. Sure. Mecha any. If I saw a quash out, I didn't know Empire Day. You try. The Munti the free so I no buy. So be an answer. David! What can it say me? David! What can it say me? So I'm going to say, oh no, yeah, David. Because I don't think we're free room. We're free room. Yeah. David, so say. Yes. Verse 17. Verse 17. Oh, catch David say. I want to saw Tim catch David say. What can me? David, what can it say me? If you say, what the papa? And a Tiameka. I trust what I didn't know. So, oh no, yet. Still, not person just had your money a day. Only true. About the Yamabo. Amen. Omantias, Amen. Only a saying I would to Abrabun. And as some about when you some question it. As some would drop. Papa. Twazuka 17. Oche. What to say me? What to the me? If you say, what the papa? And a Tiameka. Namedia. Bonnie. And a media Tioka. Watch them in the say. When he made in ye. When him yet dinner ye. Said they rather than Michelle was up. Let's say, said you rather than Michelle, David Winsano. Sanka Kumino. So, Obitun a town for. If you said, come me, need him in perfect Obitun a town for. Oh, man, who your song on Spanish. A redding trio capa. A redding trio capa. I said you were a name and name. Yeah, my guys, Mitchell. Okay, 2 Samuel chapter 1, verse 1. 2 Samuel chapter 1. Saturday when I was so, David Trim. Obiku saw. No, kum so. Okay. So no munam ko be wuda. Okay. Eti we be na dwen say or the so kum so wo or the kwaje fans. Or the kwaje fans wo David be di ade a na David amani misura position. Sana ku be ready to party. Okay. Mu ye dey see here. 2 Samuel 1 verse 1. David ti Saul wo. Na ba say Saul wo echi. David sani free Amalek fo ba. David di Siglag enanu. Na that was me and son. That was me and son. Or better be free in Stranum, or better be free in Stranum. I was all in Chamba. To be can also on chain. Nana Tadia, as soon as one ban on one at or should at the theatre and said the bad David who was struggle. Dotia Gunatifi, or Titi Dotia, who's asking no be a struggle of them. Nebro David in channel. I want to suffer claim my yen. Ya yen and nim if you walk front. If you walk front. What's why? Was a blood David in channel? Or do David in channel? Or she from Cotono? Or shut up a she from there. David say, he no free repeat. He no free give the cast what bless am. Catch them say. Look at you say. Israel Islam in freeze and me free Johnny. Me freeze and sabem na me ba. David say. David catch you say. Asam no kosen. Asam na kosen. Catch them here. Wo kan was what bra wo ka say kire me no. Akwali bie na no. Oh na. On mine Johnny. Mine na balance ko. Na on mine nyina o si o mani nyina to talk o mani nyina refam na won wuwu o jana numo o se kudi no o be wu o se kuro wo da mo he de besi na Saul ni ba Jonathan so wuwu John Saul ni ba Jonathan so wuwu na David catch the abranti o catch the say hey we are then no hunu say Saul ni ba Jonathan wu and a branch your country. And I quite begin because Sabra so who are David and your chance. Yes. It will buy David, but don't know many position. Conform decided Abem. Conform decided when a titty, a quobim. Conform decided that titty on sorry, some bassy behind your trust. No, I am Mukwaya, Mukaba. It is a day. Yes. Kibabo. Was it or catcher and say? Was not catcher and say. Now me come free guild. Me grass me free guild one before so now me chase me green me free way me
so me use experience me see what come me baby me who say so me say come ko fatia je so sa me ma che so na otwe ne pia me kwa na so ne pia na wo no na she no da wo no enti ase na me aponko na enti ase ne ponko no jeja nche ho atu every pamono fe mi hwe dia cruise so ba na bra hwe na chi no na me hwe me chi no ohu mi so ohu mi ana frɛ me na so frɛ me na me nso bi gye ne so na ono so gye so so ana ɔka kyerɛ me sɛ ana so ɔka kyerɛ ne why ne wo ɔka kyerɛ ne sɛ why ne wo ana me buya ne sɛ ana ɔhyɛ da so ɔhyɛ da ka kyerɛ ne sɛ me amalek ni ya amalek ni ana ɔka kyerɛ me sɛ ana ɔka kyerɛ ne sɛ bra be gyina me so na kumi na nketenkete akuta me nketenkete akuta me enso me kra nyinaa da so wɔ me enso mu na nya de awuo kɔ ana me so bi gyina ne so na me so bi gyina ne so ana me kun no twa ne ti na minim sɛ na hye ase akyire no ɔre nya nkwa nya do bɛnya nkwa mɛku no ɔntimi sɔre ma de hwena na adeɛ bi am enti ma fa na botre metu a ɛbɔ ne tire no enti mayi ne crown ɛne ne kapo ɛhyɛ ne nsa no ɛhyɛ ne nsa kyɛ sɛ odi hene no ana mede rebrɛ ɔhene ti nana David eni edi wa men crown prɛko hwɛ ɔno no ba bɛ obesi David in hwɛ die Bible ne sɛ David yɛ ɛna David sɔ na tade mu so nsɔn mu sɔ na tade sɔ na wu tete na tade adentia akwande abotre man David so wonje ko David ti wono opese yawe crown no opese yawe ne head hye na opese onipa da se ne be hye yes hallelujah amen and on jack one de ne nyeden to wasonso na tade mu so na tade mu na merima wo kan ho nyina yo saa na so hu saa no on ma start wo nyina twajo sui on nyina start so mususo ni Jonathan omusuya kwa no so tiwa subi oni se nwumre na ya babo mi so et won chiri kom ekosi anwumre oni se e ma Saul ne ba Jonathan ya babo post o to anwe na so obetie ni post ya bo minister we una be minister wa be from Judah to Jordan una be from Jerusalem to here o tie ni de ya position de man why na David catcher branti o catcher say also do be position wo free na ba ana say ohoho Amalek ni bi ba ni mi o Amalek ni bi am a fighter David catcher say eye den e ba ne sen na wansuro say wo betre wonsa asai di Awurade asra no Nyankopɔn asra no e ba ne sen pa ena David friend mrantie no mu bi say friend mrantie no catch am say mon chimpini to shane so na mon to shane so na wabobɔ ma ne wi wana do bi dia pa we si bi so we putu no adia oh ni amase kan so tay ne saka the ministerial position David catcher the say minister oh was minister yes oh tawuniti ko David catcher the say umoje ngu atifi wanu ye de hu se na ku no wa no ene di wadanse ene di konkonse di bia na no bedi na wu wana o kasa mi na akasa mi na ku no meku di Awurade asra no meku di Awurade asra mi meku asha nan hallelujah amen wa no bebu awfa ti se preaching na mi preacher won ti ase dia me go commercial break aba oba de hu mo bo amen akane no na ye ni mu ono na wa shishe da so ene de wa sisa na fadie among sama shakotu the kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Upon sama shekot to shen will be emphasis and I know 9. I give you for now. One hour we ran Yamia Quanua. The woman. Anu kwasemo Isoya do sudie Ensu Aji trosem Trosem ne betimia mayati Yamia sipa Wamu reise Yamia kwainwa
Hallelujah, hallelujah. Amen. Also, wawano. Yes. And the baby out for. Yes. Wawano, okay, the book of Job. Wawano baby out for. Baby, I want the one and I'm them wow. Debbie. Open some calendar. Doing no idea. Winning be. Open some calendar. Tia now do kwa sama kosi baby. Wa ya ma do yira sama pia bontene. You want me mabo. Amen. Job 15. Go. Verse number 5. Job 15:5. Wano achira wo morning. Wano na be chira wo bone. Wafa anitia tachrema. Wo de anitia de tachrema. Wawa no ne bu for. Wawa no be bua wo for. Enyame. Wawa no ne be bua. So wo betia me dia. But me atwe wo afu. No ahwenya wano be den. E be bua. Wano be bua wo for watamuom. Yes. Kawantum. Yes. Na insekuro eni ntwanto so ya. Yes. Tuancho ya. Obasuo bi musuo. To ka Bible na yenko Timothy chapter 5 verse 19. Okay. The Bible. Obitia sorry. Esu ban odi timono. First Timothy 5:19. 5 verse 19. I we are not Tito chapter 3 verse 2. Okay. Entie asafu panin ho nkrobo. Entie antra sorry na entie sorry mu panimfo bi mu nkrobo bi. Kan yi wanu fro. Yes. O ya na nyama nkon balance it. Run for your life. Yes. Simple. Entie asafu panin ho nkrobo. Entie nkrobo bi nkrobo. Yes. Enfo no kwato twonfrim da bi enkoyie enfo twon keke. Jama nomfa. Tuazo nya kwa kakra bi tuazo. Wase. Je adanso banu hallelujah. Amen. Ese utimi us ade wey before wo beji bibia tum no ese ohun se ohun mu fiko. Proverbs chapter 18. You can Proverbs 18. Verse number 13. Wase there. Do obu asamansa na wote no. Do obu asamansa wa there. What ye no? Eye jimisam. Ene ani wuoma no. Adenti na obu asamansa na wate asem no yi. Ah, hwehwem. Yes. Uti no hu a, won se da. Enne ye wo nime bi akutie ni papa. Ese Ghana meme kame ese asem bi ba. Na so bi be ka. Hallelujah. Amen. Se bi asem na agisa, ye wasem it's already e wo social media dada. Eno de, no adwem na onim se da asem che na wo ka bi. But ne obisi na sam onhunu se do be ka no. Otam no de ko. Udina social media if you don't take care, obeti atro. Because rumors be then eguso ebi wo WhatsApp obi dimi rumors be my WhatsApp. If you don't take care obedi atro wa dance here ebi di ko Twitter ebi di ko Facebook ebi di ko Instagram ebi di na tango infa di etc. If you don't take care no way what you say obedi chin so tase bi pobi bunkunta ye esem ekami ese hona Ghana atrofo ni wefo nya papa esem papa ni bi ye papa ebi ye nokure ebi atro na babwa shenko mo 20 ebe ye adwuma yes cause si ni die ne beba technology ni ba e di abonefo sambe de ebeba na wona nim nyansam kuto ne be hu how to handle it yes na Jimmy fo ndo be se no na di musuo bebre wom yes so wo fo say technology na abantinu wo be use ni say your pet ya nyakopa me won say we say use it wisely unyima me ka kira wo wan hwe ni ye pe e be jiwo kwafu sam be careful shwo hu ye our social media platform shwo hu ye we person sewa wa betra ene munkunta ye twatwo so enkofo be twatwo nkofo so da no masa kwaba asa be ka se de meka na no nye den entisa so akan wi ko asa wi musuo diwachi yes musuo diwachi yes ebe how yes edu ko so ye na maniem ba so nkofo musuo you want what's a meguso amen and what dear many pages such no some what in for sum yes
body and in some. Amen. And find a double Yashua Messiah. Amen. Name a go so. Amen. Then deliver free so close. Amen. Amen. Kasa amen. Amen. Who can Bible can't go James chapter 4. James verse 11. Verse 11. Muntie David. Muntie James. Wabra insekro nyina. Was it say gini for muntie wo nyako pass wabra dia ba dia. Insekro nyina. Wabra ya ka dia ya bra chese wo twam. Yes. Obi anyai. No more insekro. No more insekro. Bible kasa kira wo. Anianam. Me nua muntie me na. Mundi dim hu insekro. Mundi dim hu insekro. Obi di onua hu insekro. Obi si obedi ni nua hu insekro ti aye. Obu. He Bible no me ye. Obu ni aten. Obi di obi hu insekro pa. Na obu ni nua aten. Obu ni anata ade ti yakasa obu ni anata. Ade ni yeke insekro na ade ni ntro. Anu akotwa to obi so. Ti aye kwankonsa no de ekuo no mu nsam. Ade no kare no kra. Ampa oba na obu kunu. Oba na abo yire. Anu kwaka the same thing of your. Obi answer fanko. Wakodi nkwankonsa. Enu kro no kwaka de but enyu kwasa kotam mufi asam de ko. De ko. And then sekro ni ye. Atro. Anu no kra say. Yes. Anu de nam. No de say ni nyanko. The Bible say ni dia won sekro. Do ni hu na do ni sekro na say because I was 10 commandments in him. Yeah. No book ni enia dance krumu. Enia dance I was 10 commandments in him. Yes. I say enia dance krumu. Yes. To the ti why ti aso for no kan quotation am ti ase say mo mo sim nansam du atwa mu no ya ma bibi ya mo ya ma sabi kaka na atom sin wa ti James yesu wi ye ni nia James ni ana o ka so say di onua hu sekro no boom na ten no obum na ten. yes O judge law no di amna no hu sekro na wo a wote san so say di mra no hu sekro na boom na no so ten na ba say wo bum na so aten. yes so boom na ten na so bum na so aten so a na wonya mratofo ana na mratofo. Hallelujah. Amen. James na ka sam yes na say James ji 10 commandment ni dey ogidi ti no refo bi odi sekro ni say odi sekro wo bum na ten. yes wonya mra no yofo na mom oya mra no tamufo me na me chiro ye dabi na say James support obi odi law ni be ye adwuma. yes obi a Yesu awu no abi munti Bible da say hallelujah. Amen. Me shada na ko fa beto na me hwe bibi dia kire keke yo wa hu ye mobo. Amen. Because won sin James dabi na me so ben sin no dabi yo wa hu ye mobo. Amen. And wasani megu so Amen. emi adwene Amen. nim na ma Bible kire kunkun mu ntiase e na wasom nyame aduro wodi se ko na asom wo 20 years experience ni nyina wa nyame so bi nya ye group abragu yes na ntitwa ka ho me ma ya akọ yo wa hu mobo Amen. na wonna esuku so dos yes am obi ne kuntama tete obi ne mantama tete obi ne busu ntama tete obi yi ni ya na ntitwa de ba nti obi si kapapa bia ko di baby bone ye wa mfane ngosira me gusu. Amen. Kan John yanko Okay. kama nya Ka John ko me ba chawo kan yanko kan Tito yanko yes sir. Tito 3 verse 2 wasi woni obiara hu sekro. Hallelujah. Amen. We are not Jeremiah chapter 9:4. Okay. Osi hwe no obi ani obi ahun sekro. Woni obiara hu sekro. Hwe no ani obi ahun sekro. Wonya tutupe nso. Hwe no anane tutupe. Obiara nyu bete. Obi anya dai. Onju bete. Efemam Jeremiah 9:4. Yeah. Jeremiah chapter 9 Osi me nka say. verse number 4 Osi de. mon hwem hu yi Anu ma muti. mo nyonko no ho Awo mo nyonko no. obi amfa ne nto onua bi na so Okasa asa me chiro hwe yi. Odi be yewu. Odi be yewu. Ah, amberu nyum bi. Susu mani nyawde. Yedi be yewu. Susu mani nyawde. Yedi be yewu. Susu mani nyawdo. Yedi be yewu. Yeah, susu mani nyawde. Yedi be yewu. Ali yedi be yewu. Susu mani nyawde. Susu mani nyawde. Ati susu mani nyawde. Na odi bi be yewu. Odi be yewu. O catch on e wasum de doko odi be yewu la sho. bia ne mfa ne nto onua bi aso Fa won to no so wate. onua bi ne sisie no sisie Obesisi no osisi ndi ebesi wa beto ni. onyanko bia na mdi sekro Wate de ope on chem bibi no chi de din sekro fa o din sekro ma. wotwitwa on fefo kontompo Obetwa nyonko kontompa be kira wo. na wona dia onka Onka no kra mfa ni nua na wo da. wama atrosem aka ne to
atu sama to ntechema wo say wo pe no doko sem na wo pe de bia yankan ko fo nsam nkyerɛ wo wadi kontonti sem se no bre kontonti sem hye no bre ne ntena bia e wo na da kam de bia bia wo tibia no wadi na da sem na hia wo ho na da to mo person bebu me na da sem nti hallelujah amen hallelujah amen na da nti ama wo ntimi nhua no kora chiri kwan kubabelo yo hu mobo amen asam na ba wo nkyɛ yiri kwa chire na di asam no so na moa ayasa ho ba kyerɛ wo o ka bible no bible ka sam bi was Psalm 50 verse 17 ke bible Psalm 50 verse 17 kwaso wo wi anu Romans chapter 130 okay kwaso o kro ya aso wo a wo tie bi nei wo kyerɛ nim ka wo kyerɛ nim ka sa konkonsa ni sa wo sekuni on pɛ nim ka ba dabi o ka ni on wa gase ya keba bu yanko otumi nsam gu wachi onyanko pasa mo so wo beso kwa sore wo wifu a wo se wo sankro sa osekuni no oni awifo na egbo o pa o masam o pa awifo asam woni aware sefo na egbo woni aware sef kese aware sefo na o se o ma ware wo ja wa no komo ni yayo ansna aware sefo ba se o ware no wadi kaka ba ko asam ai ma muntem tetia no akota ba ko no Twana wa self on nam. So what think I can hear once my timothy ku once my channel. O mo tawata te no bata no ne ko. Wa ya kokotako. Kokotako. Hey. No bata ho. No no no. E ba bu yankwa. Wo jai wa no ko boni. Wa jana no mana no da bia boni nkwa no ka ho. Wo tachere matoato na da asem. Matoato na da asem no ka nkrofo wonsam. Wo trase ka uni ho asem. O timi trase ni obi trase no ka ni nua ho asem. Wo na ba mpo so pa. Papa che won tie preaching ya because you timi nko bi wasem mo. Anati ayo but when dia asem no ka fa ni nua no eye negative enya no kura. Nye no kura. Kasa na me nko. Wo na ba mpo so pa no. Ni ma me ba mpo di bi aya no. Wa ye ye ni nyina. Eno obi timi no obi timi phone wow sister etinya fa wo ni watra. Na wo de wo ma sister kunu. Wa boa pa. Nwonu. Wo sister. A woni ba biti ho akofo abetra ne nkyɛn. Ne kun so opose ne kun ni nyansa. Yusu nyansa. Ne mo ja frata ntan we watete we ayo ho. Wo san no si sebeko. Aba. Why ye ni nyina? Why ye san nyema bu emu nyina? Na ma ye ko mu. Na wa fa ho afa obanti. Wo tun sa mete sa. Wo nyakopa ye di hwa. Meka wanim. Wo se obekyew. No aka wanim. Na me di atata wanim. Atata wanim wo la so nye. Me se wo la so nye dai. Enye. Wo la so nye. Me say your life will never be the same. And negative and positive. It is abrabo a wo your life will never be the same. Hallelujah. Amen. What the preaching I say? What's about tata? Yes. Tata or preparing ya swallow. Yes. Meka wanim. No but kan wanim pam wo say yes. Ya tata wanim. Tata wanim. Na yo aso be ka wanim. Ya waso be ka wanim. You say na go Elohim waso be ka wanim. Me say obe fan tula. Na ka che. Obe fan lantosi. Na ka che. Udan na bo say yes. Obi na boss yo boss. O fa hu ni da. Nipa koso na maniam a. Ana ahote. Aya yenhwe anu wei timi nipa koso na maniam. Ni so obi abrabo ban ohunu won nyina firi na no. Yes. Efi ono ni su ni ban akofo how ya dan. Abeto no so. You will hear more. Amen. Romans 1:30. Verse number 30. What's it say? Insekubafo. What's it insekubafo? Wonyamia tamfo. We are not for English Bible. What's it? Opio esekubo ni bia ye nyankopon dai. Tamfo. Opio esekubo ni bia. What dane nyankopon tamfo. Sa sande ni bi na Satan dey here no top. Hey! Nyankopon te so na Satan start ese no. Ti papa say obi ti say bi wasansi so a. Wonyame tamfo. We ye nyankopon tamfo. Say no aka di Satan dey here no a. Ono anabofo a wapɔ wom. Na Satan wuro mu divide om. Asa no akere wom. To betre kuo bim, wo betre sori bim, wo betre busuo bim, wo betre efense company bim, na bedane sanyi pani bia. What dane nyankopon tamfo. What dane nyankopon tamfo. Anu odefo. Mesi obi bra obra nyina fini nyompo bi. Ano mani anka wa twam wa dwuma ba bi oda no. Wa twam position wa twam, wa bi hye dwuma nimu. Ano atsene fa hodie so. Mo de man is here we to know wa be we anti mo man ntra ba bi o chana. Efro obi enum. Obadi ya we mfa nsa meka. Omi adwinum. Suni bamba na kura wasasi so. Wo ye sekuni. Ana ye na ntinchwani. Bisa wo non koma me.
when you kuna tiwa bisa okuru say we ye nanti twetwa nia na ye sekuni so ogitumu di akache say Onyankopon fa ne bone nche no na sa bre won sesa na dwene wuti wa hwe me sa bre we ye sekuni ana ye nanti twetwa ni utwa ntwanto so we ye sekuni ana say utwa nsam tu ni paso nti preach ni say nanti sekuni dan ntwanto so sekuni sekubafo wonyame atamfo ye nyamu ye Nyankopon atamfo anu odinfo na no dende yabi atamfo do kenya no kure o te so otimi pa ma te asema ko yin wa wa ne boni pa bai wa te se wo utimi fa pepa na o chiro asem aka ne asem na wo ka no obi adi sekura chiro ni mi dia wo ka ni mi dia wo ye de wo ka ebe tani musu adi wachi tani musu adi wachi menam ka chiro yes swan ese fa se buti na sugu Nyankopon so ebe tani musu adi wachi hwa oyem enu kure oh ne na betenka na be down betin ya bonenka yes tina ba mama warning was me can hope in Proverbs chapter 30 verse 10 hwe obi unse kro wadwom sa and obi am ya ji obi careful in some ama kwana sa betra station ye bookman twani nanti do the car station wa and our friend car when I catch hey akwa we na the car man well twi car no down o meseno sa masa we on twi car no da aden oh that be o se car papa oba so ka trem na se na o chi 20 oh yeah o do oba the car no be no sa oba sa car to o car oba na o twi car mo da oh mi twi car mo o ka se sia well the car mo no for the faje bidio obi boot ni boot obenya obi ama me dia ma no oh menya obi dia ma na mo we no we asa pa obenya line dis ba mo dia ugi si won mo a 2 weeks time na me ni pa ba nya ugi atwas no bi beji kan ebe ma obenya line ene ya meje bo mo dia no be se no meji na ne ya ni wi aso bo ntwi kan mo no da meji ne ya bo mo dia na ji yo atwitwa ni ananti ya so 20 ene ya so ni na konya 2020 Proverbs 30:10. You can Proverbs chapter 30 verse 10. Eni akwa hunsekuro. Eni akwa bi hunsekuro. Enchire ni wura. Na wa mawdia. No bawdia. Ubedi fo. Leto huno bawdia. Ubedi fo what? Na munyai mo pensam ke kanodo. No be hu yesu we fo ahye. Be hu ye de ne nam. To de bia tem asofo so ta bia. Musu hunu wani so we hunu sa kwa agodi se kro ni abondia. Atamwa ya sa da sanafu, henafu adu anafu asa hye. Ya oyi na pesa o to nti. Enwa. Oba die hu ya mobo. Oba ne san kan. Omi adwene nim. Nkofo be gu prayer camp, omo bre nyina, omo se som adwene keke. Enye repentance na ho. Sakadwen secha na old man ko be bro nya so kwatra prayer camp. So as some adwene pa, odi se kro kwaye de prayer camp. Odi se kro kwaye de prayer camp. Odi se kro won se sa wadwene. One day will come and preach. Asori koni eni ogidi ni. Okay. Asori koni ni adwene sachara. Okay. Ebom esopai. Obi kwa asori but obi so nyeden asacha na adwene. Ti obi o ye church goer. Never be preaching. On says opobi keke. Ti won na tie masam no mtu mirika no. Ayi won na epenkwa ehwa adwene sachara. Ati ase. Do so be di matam na no den dia na sem na twi no yeah abrobe awo wono to no ho gira no body em fane sanka on penim ka on padwe sa chire kwan body em fane sanka that is the reason why body Yankopon ya me nya one way preacher hu se baba be di de bia mo topic ya we dia sam na soma yen babu kakraka ya kamu se ma wie nya koton kuto nya koton kwadu makoka koko adagye body em fane sanka o mi adwene nim o manti ase amra eti ya we kasa chira se twa wo ye yes sekubafo wonyame atam o ye Nyankopon atamfo to Africa club to aso wose anu won pa cho kan ba ko to aso me kan so kan English na me ha dio okay so kan English na me they are backbiters hallelujah amen we are no kan e Job chapter 42 verse 4 okay they are backbiters so haters of God hallelujah amen won na twetwa nantin sekubo no wa chi o twa sama to nipa so hwe ni nantin o te oni ya pam kaba top and down kama
no susu ona no timi susu aba kwaw ba bodu abomodia bawasomade kama a combination pa mo se one anamo be su ya wa memu a ye hu no kura wadie ye hu no kura won da asane fataw o pam di shaw se kuni nenti twitwani twitwa nenti asa wa brabo sisia ko fo bi ye nua panyi job bisa na mfo so ko bompa Nyankopɔn de omba ne acha mo ye ne ya wayeye e bi na make acha no kan ba mo na me Job 42 verse number 4 was it here you are not kind 1 Peter chapter 3:16 yanko was it here me na me nkasa maybe sa mo na wa kire me se aso tie nko na wuti oba de your friend say Job ya we nam so kasa no ko se aso tie nko na wuti ko na afedie mani ehunu na enti na mepu was enti na mepu me ho na me nu me ho e wo dote ne nsumu nya Job tim no sukuro tutunu obi se wei ene wakoje sika duro na aye ni sei na wadi bone na aye ni sei twitwanse bebre atoro so na ono ne namfofo esa yusu ba oju nyame asam na de kasae se Nyankopɔn etini tue ni paka wa tue Job ka Job akodi bone kasana me ne radika was ne radika nsemi kire Job wie ko ene radika kire Timnani Eliphaz say no bo abranti efen Eliphaz ni buafu ni unfafo baanu no de Job namfofo no of from se me buafu if he say o me german so bomba coming one some atene man coming one some atene se makoa Job na afei mumfa na ntwini ni nson mumfa na ntwini ni mako 7 ene adwini ni nson ene adwini ni nson na munkɔ makoa Job nkyɛn na munkɔ bo hyafo de ma mo ho na makoa Job embo mo tiri so mpaye makoa Job na mfa ne santom so mo mpaye ma mo ɔno nko na nim na mehwɛ ɔno nko na madi no nkonkonsa na menimu edi ɔno nkuto na mehwɛ nanim na menimu eni no kwase asam so Nyankopɔn so no bedi nkwase asam so Onyankopɔn ya wo so no bedi nkwase asam so baba nwadi ebi se oboko butu Roman father no ukotwa ntrotro no so ha amu bi ko jail fuka na ko jail madam yes na ko ka chem say asam na me kan nyam kure ko replace no ti mu fa me replace I just prepare yourself. Na ye na se fo bi adoye. Because anke bia onko njela kasa brei anka ne baby omre. Wa hano ti fisa wadwene padwene bi. Na otwe wankwa ne homa akontinu. Fadwene bi na fadua nkofo bi so. Na sini na wasresre no. So what? Na mon tro twa yenti no koje. Wasamna wakae nsekuna kodi ya ma menusu nyano kure na semi twa nko ka kra ba ma na trase wo hunu se okura bi nim na otie papa na trase wo hunu ma me na trase wo hunu sesei ojina bia ne sei te gidi fo bre ya de dayen so ya de bi mo so den insecurity ye bre 1920 ye bre na go gidi ni ye away so for so wum kire ndu e so maami wonna na yaw ma twisi asam no abay fo so jimi na ma jimi ti ye mo sa no adigu ese mo ba se we de mu nim ho dan hwe ibia na ma jafa bia bay fo de bi ko wo se mia yamfanyamo bad yamfan osrame amen ase gine foti ase wona nyema bi o hawbre dipa se bim preduasa nyenya na ya hombone onipa tosore na maniemu onipa dibone a edo hawbre no mon trase wunu na meka se wo frase nu abu se yare ni betu afuni pa bianim frase nu ti na se asam no betimi ansesa wa maye odi hye yes frase nu ho bo se fe yare ni be furu ni pa bianim yare no anwa duro wanya dada wanya no duro dada na nam se yo hawo nya da wo sunti no aduro ni timi nsa yade no oba de mfa ne sanka ho nkoku mawura ni padua no so wo frase nu ho ne afrase suo bompa ya enwo sane megu so ahonu aba wo mu no oje amra ni padua no na yare ntum fri ni padua wo ya so amesi adem wo ho adem mu awode mawura wo mu amen kan sam 50 sam yanko
Okay. Psalm 101. Verse number 6. Many were assassins. What you post many was assassins. Swan Quaffos. No, only I am a coffin on your man. So much time. What's the sound for them? Not for them. Dear, on them pay a pay a cost no here. No, on Obio Chan Contom, Obio Chan Contompodia, or Mammy Dame, Young. You can't trust some two years. So the Panama Pan was one day. What's the name? Hallelujah. Amen. Asam na ba winchai. Yes. Asam ntwa wo so. Amen. Ensano. Amen. Na nyumfu atamfo nsam. Amen. Na ma ofa wodie. Amen. Frame. Entwetwe nkomo. Fresi say 055 055 955 yes 2686 050 76 9000 yes 055 955 2686 and you drink almost sabri. Can you First Peter chapter 3 verses 16 yanko? 1 Peter chapter 3 verse number 16. Wasi ojuoni osuromu ojuoni de osuromu ojuoni osuromu munya ahonimpa osi yenya den munya ahonimpa yemomodi ni enya ahonimpa yes yemomodi ni enya ahonimpa yes ahonimpa na dodi mu sokro na obi odi fabra bopa na ntewati na de obi so bedi unsekro onko so ni unsekro wono oguma bra bopa obi so mo fi no obi so be kan bra bopa unfia so ni pa na ni be wu nipa na ni be wu yes yakopon twa yes hello hello Hello, yeah, me ma jodi ni be akase fi wada roma Bajo, FM asa me ka se ko foria. Mi che ko foria fo nyina. Although ni ndana me ka pasa ma teaching no me tiene one or two but me ante pa. Amen. Ni so na me ni ante. Last time ya tuma na ga se ai obomo fo Omofo a unko abo ano de bi anko fo ba chene bo. Uwa tio da ko ho de bi awuzo ko ngura. Enzo nku achi. Wo de no oku. Omofo abo de no ni uchi ani twe de nko abo. Asobo. Amen. Amen. That was it. No crash. Hello. Hello. Apostle. Yes, but you didn't make us free. Very ni very feel about it. Nyami shira upa last week ya buy. Amen. Very good. But why you busy and me on ba unkata. Sabbath is here. Everything. Ya wati we dia. Sometimes uka o Bible ngo emi mo ati e we wo Bible mo na. Ya bi fa pa mo sa. No ja okoka no ja nkuto no be da atom. Zero so. And the way they were being in Yamisha, Saturday, but at the same time now. At the same time now. By Joyo, by a buyer point, and you have one cover. No problem, body shall be brave. Hello? Hello? Hello, Mammy Pachodin, maybe I can say free. But you make pretty Russia, yes, 17. We got and cry Russia. Something, but Bible, that time. But Bible now reading and now we do a solid one now. Because what's there, but come on. And then you want Yami Shroud. Until we see hello? Can you teach me if you enter us? Okay. You the Bible can you? Can you teach you, mommy? Can you 2 Thessalonians chapter 3 verse 10? Timothy, can Timothy, right? Okay. Hello? 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 Yeah, Bacho Casa. Yeah, good evening. Obadi na do me we. About the notification, I come and papa. Amen. And it's correct. What I
I get me or better than anything. I think too many people. I'm not going to more with it too many people. I can't get a number of I want to go for it. You know, I can't tell you a small house on the game because I did my confidence in that woman. I'm again, these are the phone and not pay as I will review another for a better floor. And I'm again to see a grass. I'm a bit not be getting you can all bring Milano or Lugan or half planning. A woman, then the situation is just saying, it's 7 years in the family to the party. Now, you uncle be local. Yes, there was all back. What is sharp? No, mobile. Hello? 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 Hello. Yeah, me too. Kasawada Ruma. Epachawada Ruma, Ulo TV setting Akramami. Hello? Yes, sir. Amen. 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 Obadi Israel. No one you are Maswadi. Amen. Very good. Hello? Hello? Yeah, but you know what is setting a crack. Hello, Daddy. Hello. But you didn't be a free. Amen. But for your friend, Lord, my friend is okay. But we are too much. Amen. Amen. Bible now, who Diano, and yet Diano. Because people now, people may kill a big yard. My friends they done in bank account. But and maybe it's an American. It's our account. We are spiritual bulldozer. We didn't patch out. It's our mail. Daddy, I salute you. God bless you. You are sure, dear me. Hello. Hello. Every more quadrant, Midiano. Hello. Hello, yes, but you didn't be a gazette. You passed on the Meet you. You died, and you made a young slow fan, you do not far away. Amen. Because you say the dear and I think you have to make one year falling more. Oh, you know, who I was dear friend is but you give you some pineapple for me, and you live with my old dying in that thing. Every prayer. I won't say that. But you see, now I think you never the Bobra. When you say, you're 1 year and now 1 year and I'm so. But you actually, as you get 8 million 5 years. They will say, you know what? You know, I said you that. But you know, you're ready to see things. Because he said, you could see. About it, Amen. Monsoma Saturday, I mean to me fast for France Amra. Assembly of Ho Nabuafo, Abesso Yasene. Hello? Hello? Yes, but you didn't have your free. I'm the Suloma in Casasi. Meet you down. Oh, I thought Amen. I'm not a man or color. You turn on or color. Amen. You know, other command. Other command in Toby.
almost a two, no, I'm pepper. Almost a few years. Almost fun to no my free no more. The apostle, who did be our waiting one thing for you. Then, or two full of yeah, or community. That is that only for the printing land fashion caco. Now, say, who have been for my now. It's a car mechanic. Hello? Hello. Yes, sir. Hello. Even lower TV set Nika Krawa, not TV phone. Yeah, Matthew. Meet you at Alma. Hello, good evening. Yeah, good evening, sir. Meet you at Alma Casa. The pattern, but it's a support them. Casa. The pattern, sir, and now. So, it's a force, Nam, Yarinam, we know, Papa, what thou room, and the topic at thou say, in so crony in trying to swap. Young, you know, a bread pumno topic via a baba, Mr. Wadauruma. Why? Men done topic in the crama. Why? Then you know what's a mechanic. That's not the Sabbath, Bia. Otu fie na obi akokum nipa na nipa ne abetana abehye honum nti so yi nipa na mawaye bone ana se nipa kokum nipa no adwane abehye ho odwane behye ho for how many days and I will share so for how many days bia nipa no tie ye wode bi won mo a ebi won mo nipa ni dwane abehye ho no na bia na eye ndwanto so na ye de tata no in the afternoon, and a moment na utu yi di police station. So I say nipa na nya obi a wadi ewu abepre na police station. So at the point na say. So say yetimi twa ne e wa kronfo bi wo kora no a ono pa ni julo no so pa julo on anim. Ampa. Do e ba say wo hu di oye julo no. I said ono so pa kronfo. It wa bi so kronfo no on anim. Do I hear about you be crowing and him now deny a crowd for no? One you're not, dear, not quite mentioned their preaching. No much church, when you'll be a Ghana to our war. So, or Ginudia, when we said, I didn't ever say, and yet, dear, I had your crumb for no, you would dinia and the Subu. You teach me, but I better answer nobody. Hello? Yes, sir. Me the apostle Kwajima, Mr. Wadauruma. Na Mr. Yankupon said, on one and the only be any on two condomuto. And Rade amount of anything. Now I'm better not being now 2 years or being a Mijima. You need to be a lot. On free on our support, about Sabetiano, a variation Somitiano. Upon Guasia, Radiman in Guasian Cana. The rest of our brother in Biela made to many old Jesus Christ dinner. And Apostle of Admin. One some bra, where the play among mine at Tapo, any Nipa or Ghana Hemina, Amma, and Nipa. We are saying, I won't more, and I saw for only could take me to me. Almost the year. I'm a dead, I read I'm a nearly quite say any tire, any payer. Any pay 2 and more on slow, any pay I do not on slow. Bonnie, I say at earlier, when you are saying to me, if they are with many power, Yakupon warning and corner nasty. Now, what's near for I'm actually one for your combo now. And then Mr. Yakupon said, oh, my thinking, no more, answer. Now, Brana Benya, people to the paper. Yakupon is young and who are doing like a deal also. And then the second who said, I did the other baby, I didn't talk about them. No more, answer. I'll be too muffled. Yakupon answer to me by yourself. Now, I'm Brana Benya, it's nothing I'm not coupon at it. Let's see, I'm about to Panama. In Yakupon back, it's Yanga, Yanga Danqua. I see a million. Amen. 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 Obadi shall be brave. No, you are Kumaswadi, my wife. Hello?
Hello, Papa. Yes, but you didn't be a gas free. Mpacho, Ubana Naya, Bacope, Odoko. Okay. St. Anthony's. Papa, what do you have in Anka, Apostle Mensa, Pastor Chi? Pastor Mensa. Pastor Mensa. Also, in Yankamina. Papa, and I asked them to we drew. And then to Chicane in Tatoso. Amen. I don't believe me. I'll go for young idea. Fruit cutters and a trophy. I take a home. Papa, I am woman. And next, better now, Pini. I will be a share in the war. What's the north, baby? Oh, Papa. Papa. Hey. And that's why I buy a mobile wife. For command, Kakawa command, so I buy food. Papa, say you no crescent, you know, my one. Oh, now I'm away. You who are you? Well, we are mobile wife. Papa, Mrs. Somebody could see a mamma, well, full yeah. Na mabisia pa de bo mami mabisia amusuma ba be wani bi oh no di chabre way ya wadi menu post mi ma bere wati mi dani bayifo wo bro onye bayifo o ke kan sem bi e ma betimi adwene betinka otherwise ama oh papa bi ya me why bi ya me ye ya me shishime papa ya me and internet I will miss it. Me might you me penu di America. Anka ne no na yenimu no what she shall do so. Oh. After here, we have to say we had ade. Oh. I want them abon sanfo. I do what you coat. But we have to say coat. I don't want that young mebu and yes of mebu na ba yes yashi and it is engineer. I don't want that young and yet bonny. Ya well, who ya mobo, no fire body. Mobo. When shall I know ya come so dear mine? Amen. Yes, Ghana. A man soon to Buru Mamino. A man. Then I may say, man, I may shed dinner, no idea. Menya, because me shabber one 95 years, man. Hey, Mubadu. Now, Obi back when you must in any back pet on you see me. Say oh yes say hey who told me when me antu e kum na ade na nan na die kuni mo hwatomo osofo wutimi mo ma church me say mo mpa ndimi protect your mo ye wa hu ye mo bo hello ba jodi me be aga free ba from Teresa Meet you, Wadaruma. I somehow will find it. But that's a somehow walker. Because there I can't get to the car. Is a good in Chandus, what yao? That many of the Ramina Shibani and son, oh, you know, 15 or so you know the banana man is a banana man, you know, 2 years, none of them in the and I can't play for second. The old Yakalay, Yalisi, Yakalay. The delay, Akalay, Samantha, Kamanamania, the dear. Oh, was it? Hello? 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 Yes, sir. Hello? Yes, sir.